Ole tuntruma chuan Mahindra Finance ne atanga motor loan la ten online payment ti dan kan ron soi lenga tuna kan ti tur hi chu debit card ka ti ATM card manga pek dan bi kha kan ron soi don ni ama khan in GPay ya pek dan ha kan lo soi to a ti hian Google khan Mahindra Quick Pay ti kan sar sanga Quick Pay Mahindra Finance ti kan lu tanga ti chuan kan loan account number kan chulu tanga chuan kan motor number emo registration kan ti na phone number kha akhoi mon zok zok kan chulu thei bok ani chuanin EMI kan luta chuan ta hianin EMI amount a hianin kan loan rule na sa tur kan chulu tanga chuan continue and pay kan lu tanga chuan chuan debit card ka ti kha debit card henga han pe nga debit card a pek dang kha chuan continue and pay a lut le ang net hi muang do hlek maya in shet hi mangai ni hi chuan okay kan metanga ta hianin new card te hian kan ATM number om digit som paru kha kan chulu tang chuanin anwaya hian expire oma expire hi chu kan ATM card thi hun tur kha ani mai chuan CVV a chu kan card hnung lama digit thum om number kha abak zong an thu bruk baka lang pathum te kha ni mai chuanin name on card ta khanin i card khan minga nei lo chuan holder ming kha ni mai card nei tu ming kha an sulu tanga okay process khania ti khan OTP kan nga OTP SMS atangin OTP ron tlenga confirmation code ang kha ni mai OTP chu ron thlan bele chut lua hey 9242360 hi ni ta kan chulu tanga chuan make payment a kan lut leang ya kan nga kan account na paisa in cut hun kha kan nga ti kan success dia kan loan kha kan rule fail ta chiani chuanin hemi hi la chuak mai lo tur nia ta hianin receipt aron thlen kha nga le det tur nia ti han receipt aron thlenga hemi screenshot ta da that le tur